ledak sedeng kau orang. Bener. Ketika lebun ledak sedeng kau orang. Cak orang ketika lebun ni kepada anak bukun peraya kami menekan hajat. Saya telepon. Apa? Cok sekejap pada tabrakannya. Cok sekejap masuk rumah sakit. Cok sekejap pada senikah. Cok sekejap pada senikah. Bila pada bantuan tak milo keridu. Bah ngocak. Bola tak tahu ya. Cengkok sak dukung. Kok mabah tak milo. Pada. Kok kena apel bayi lagi ngorong orang. Ada bini napel dia. Benih. Jangan kau ambil bini napel. Macam tahu. Nak jak mun apel. Ikroyo orang. Oh, beda apel. Macam tahu. Enggak. Kena apel ba? Mak tadi apel yo. Mak tadi tiga lebon. Ya itu ngakin. Kula bernikah tadi kepala keluarga. Kita ada mencocok. Kepala keluarga. Kepala keluarga ananing teloan. Anan telo nambah gede. Ya mulai operasi kan lah tak bisa. Nambah tak bisa. Jadi gula garap kompoi mo dulu. Gula ngocak ke anak gula saya lemari akabin gula. Saya ngak pejengi. Bi gula mangkai ni pancing. Tengak jadi anan ban kalang kok ban kebai pole kok bi gula. Male apet royo. Entah kalau jangan seropa punya keturunan. Wes, ini kakin. Gula ni kun ketello kampaban bini. Talam cocok. Baru jauh saking doyo. Jangan anak gula seterakhir gula. Nyaman anak balam bo. Tiba ngapa setia. Ada apa balam bo ban setia do tak pada jangan gula. Tak pada. Apa sih tak pada? Tak tulen jalanan. Koncongan menurut. Tak tahu berdiri rumah. Lah tak cocok. Tuh ya Allah. Pacar nembun bah ngocak. Cocok jadi. Kebela dia cocok. Jadi dukung. Duh lah demo. Hari yang kau pun tadi kelebun ni demo. Orang recan gula. Ni kayak demo anak gula. Jangan seterakhir bah ngocak. Tak nyaman je. Tadi abah setia. Nyamanan abah senambah. Ada jalanan. Ntar dia mangkat. Ntar dia mangkat. Setian je. Bah tak antar ke anu bah. Kok oncengan. Onjeng. Gula san lepas dah lopar loi compoi ngak gila ni selama nak kompoi thank you. Itu nabi gula ni. Banyak ada wah labang kata boleh. Cak selama nak kompoi ki buru dadi si konceng lau le 2 tahun. Apa ikroyo gula be orang. Wah namang kata, mbanawa namang kata. Tak cocok. Nama boleh embian ber tak langkong lenyon sapora. Berde secocok kata tangke berde. Ada. Embian tak andi cocok tak cocok. San landi. Beri tak cocok mun landi jen tak cocok. Tetipun kata tang kebun tandi aban gun tak yang kep tak cocok munjan soki aba jen tak cocok. Jen tak cocok. Mun la soki jen tak cocok. Jen soki jen tak. Jangan bolan cerai gua. Pelampak. Pagi ngocak tak cocok ya. Ndak gelo, kelanon, saboran. Ambian lamba kita andi ning seteretanan kata Yakub. Bener. San sambian ternyata san la andi ning seteretanan, kudu pangocak. Kakak miloh kok mata ibri. Salah boleh. Lepa mangkat umroh pangocak mak mahrua se pamangkat mangkot tai pamangkat lah salah boleh. Sani pamangkat pangocak kok hukum pamangkat mondolo tai sangwen lah salah boleh. Di pemangkat le sangwe bah ngocak kok selama tak beri lah salah boleh.
Jadi senyaman dak remah. Tore guleban sambian jak pate dingi ke pentan orang bila lagi nikah bagus lah tak salah ke Allah tak salah ke Rasulullah. Berangkat sambian jak dingi ke pentan orang karena guleban sambian sampai mati tak kira kecocok kepada orang. Mak tetiki odi guleban sambian kan dosa tak rasana. Jak mati rasana. Oku mati rasana. Oku banyak yang mati rasana. Bener bener. Jak lemate ki rasanin. Lemate ki kojain. Mauning dan ki muslim. Jak beni muslim sedih kasih ada buma. Ni kasih abu dabu di kanjeng Nabi udkuru mahasina mautakum. Senga. Mon bedereng mate bagus, sering sekus bagus ruang. Sebut. Kebagus sebut. Senga lah. Wakufuan masawihim. Baju ban senga aja jemput. Nabi tak kira ada bunga ni. Kamu tak terjadi nih lapangan. Bener. Gus bagus sebut. Baju banja. Seneka kita bisa telocor letu. Pangocak maling. Dok nambah. Tang sapi mere bilang dua. Sebut seroneng neng kok tak bisa. Mangan gula ban sambian makin nikah. Usaha ngastete kita nalikan iki odi usaha ngastete. Ada apa? Kadung nikah kadung sebut sampai mati pakun disebut banoreng. Rekaman gak sapakun tak elang. Bener? Dak remagi muslim gula nikah montro teti orang bagus. Ayo sempo petajem berseen. Lebat apa? Lebat le oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Niki gak din to lebat salat. Ambian nanti masalah salat. Ambian tadi masalah sholat. Jangan di masalah tambahin biar sholat sunnah. Ambian sampai curhat ke Allah. Waktu nak dito. Pemasok sambian Athena. Terus kemudian hadir sambian Athena. Pakun tak hosok. Pakun to jelato. Paksa aki. Mangkana awaluhu maksah. Fakana akhiruhu bisa. Mangkana awaluhu maksah. Fakana akhiruhu bisa. Apa bayi monolen maksah. Dibudin pakun bi.